Tako je, dobro jutro još jednom. Nalazimo se ispred zgrade u Mileševskoj ulici, čiji će zid oslikati polaznice radionice za oslikavanje murala. A nešto više o svemu reći će nam Nada Krstajić. Dobro jutro. Dobro jutro. Za početak, možete li da objasnite onim gledaocima koji ne znaju šta je mural? Pa mural je jedna monumentalna zidna likovna tehnika koja nam dozvoljava da se izrazimo na velikim betonskim površinama, da izrazimo našu kreativnost, zapravo na površinama kojih previše ima u ovom gradu i time se nadamo da ćemo ulepšati komšiluk, ali i razvedriti naravno prolaznike koji će ga posmatrati svakodnevno. Kao što možemo vidjeti, ovaj zid je prekriven grafitom. Na koji način ćete prekriti grafit? Pa prvo nanosimo akrilnu podlogu koja će nam omogućiti da naš mural kasnije bolje traje, da bolje upije boju i tako dalje. A nakon toga koristimo boje za beton akrilne koje će biti pastuozne i koje nisu transparentne, pa se ti grafiti više neće primećivati. Šta ćete slikati? Pa sada skice će nastati u toku radionice, znači deca će raditi, odnosno polaznici radionice će moći da izraze sve svoje ideje na više skica, pa ćemo zajednički birati koja nam se sviđa da izvedemo, sve uz moju korekciju ako budu želeli da nešto zajedno prepravimo, da ocrtamo, pa ćemo vidjeti na kraju koji će biti najkreativniji radovi. Hvala vam na razgovoru. Hvala. A sa moje leve strane je i jedna od organizatorki radionice, gospođa Nada Škundrić. Dobro jutro. Dobro jutro. Šta nam možete reći više o radionici? Koliko dece učestvuje? Pa veliki broj dece koji svake godine učestvuju u našim radionicama. Ove godine negde njih oko 40-ak, uzrasta od 14 do 18 godina. Inače su to učenici ne samo iz različitih škola, većinom imamo učenike iz umetničkih škola, ali i svih drugih škola i ono što je vrlo interesantno iz različitih delova grada. Kada će slikati? Kada naši sugrađani mogu vidjeti decu koje oslikavaju zidove? Pa prve neke radionice su zamišljene da se prave kao idejne skice u prostoru Mileševskoj 42, a kasnije se deca premeštaju ovo sigurno i prirodno okruženje, gde će istovremeno učiti jednu novu tehniku, stvarati nešto kreativno, družiti se, ali isto tako indirektno svojim sugrađanima, našim Vračarcima, ponuditi priliku da uživaju u ovim divnim muralima i da u ovim radionicama uspemo da postignemo da Vračar za nijansu bude lepši. Tako je, i samo da kažem, ovo je prva, ali takođe i besplatna radionica. Tako je, ovo je besplatna radionica koja će se u periodu od 19. do 31. odvijati u terminima od 11 do 14 časova. Hvala vam na razgovoru. Nema na čemu prije. Dakle, nemojte se iznenaditi ukoliko vidite i neke druge zgrade koje će uskoro biti oslikane na Vračaru od strane mladih umetnika. Studio.